Dobar dan, drage moje kolege po stihu, dame i gospodo. Čast i zadovoljstvo mi je bilo što je Ljubinka odabrala mene za recenzenta i što imam priliku sada svima vama da se obratim i da pročitam moje kratko pisanje za delo meni drage Ljubinke Ljupke Dimitrijević. Mogla bih da pišem stranice i stranice za ovu divnu poeziju, ali u interes za prostor u knjizi ja sam to uradila kratko u nekoliko rečenica. Recenziju sam nazvala Uspomene. Uspomene. Zadatak da pišem recenziju na ne svoj maternji jezik je za mene veliki izazov i nije nimalo lak zadatak. U početku mi se učinilo da je to način da poboljšam svoj drugi srpski jezik koji ga govorim, a mislim ne dovoljno dobro, pa ovako čitajući i pišući da ga usavršim koliko toliko. Jedno pitanje si uvek postavljam kada o nekome i nečijem delu pišem. Da li ću uspjeti da napravim ravnotežu između želje da ugodim piscu, a u isto vrijeme da ponesem odgovornost za to što će se ponuditi čitaocu, imajući u vidu svoje samopoštovanje prema reči i sav njegov značaj. Čitajući poeziju poetese Ljubinke Ljupke Dimitrijević izgrdila sam sebe zbog tog straha da ne hvalim nešto što nije za hvaljenje. I pored toga što kao recenzent nemam obavezu da hvalim, samo da kritikujem i dajem sudu za napisan rukopis. Kada sam prelistala poezijom obojene stranice knjiga koja mi je predočena, bez razmišljanja mogu reći da po meni zbirka poezije Ispovesti o nedostajanju autorke Ljubinke Ljupke Dimitrijević je remek delo. Oduševilo me to što ona priča o mladosti, o svojoj deci i o porodici kao majka i supruga. Ona počinje sa živeti treba ovde i sada od mladosti. Usporimo jednu minutu života. Kratak je trenutak ovaj, bar jednom Bojanka uporno diše. Za naše oči, mirisno i sneno, titra i drhti u danu ovom. Pa piše sa ljubavlju prema svojoj deci. Sa osmehom kao prosute zvezde uvek ću vas čekati, sa otkucajima srca koji se u nemiru kupaju, dok štimam sreću na zadnjem zubu vremena. Kad poželim da vas vidim u zanosu sreće, samo sklopim oči, deco moja. Pa sve sa stihom do velike tuge koju je prerano snašla. Škripi duša pod džonovima, pogrešan stih opet pišem. Srce izgrebano postaje prošlost, ko zna čiji vazduh dišem. Tako piše Ljupka Dimitrijević, a škripi duša pisateljice zbog sećanja na mladost, na život, nešto kao žal za mladost. Učila sam u školi o mnogim piscima, a rukopis ove po meni vrlo dobre pisateljice me podsjeti na velikog pisca Boru Stankovića koji je negde napisao: staro mi dajte, ono što miriše na suvi bosiljak. Poezija Ljupke Ljubinke Dimitrijević podsjeća na suvi bosiljak i ja toplo preporučujem čitaocima rukopis da pročitaju, a Ljupki želim još mnogo rukopisa. Hvala.